ingwas me te kon ke Rush mi jidin mi bikon link agent tok tiang me de kon diarudan palpin ke liengde. Right now take Raj Magoro de ne dialde ken ling gonten kon tiketin. Agora jeno de ja nyak boki de ja share ken diala kokin. Te kon ke breaking news mandana chitore wish ke juba ke agent tok tiang me. Gur ne en wo de ne dialde ken te liengten de ja lotre jam ne dialen kon tilan wari kamandan shore lare wish ke juba en wale. Kata danen chikon ngai ke jenu wude shal ke me bol mil ke jen tok tianga me chaje yorar ke chaje kapin right now shabul mil chaje which ko kom de la first by president ke by president shabul mil chaje which an wale ke jen tok tianga me temu kwala gorno ba larne diala kon lan no retintere wi ke juba ana ram mo miling ne me gore jen o doro danan tie ke bol mil men tana ke je ke re which ke juba right now no ne diala konti tinda gwano de kan te ka shop luaj mugwa ko tem milaro den tamare wi ke juba wude me mishal ke me bol mele atu ko ne ke jan gwaron wanga dan che jojen o jen chabo de gane ke chaka yot pinke chaka wuj cha bani jene ti shop ko wel man kule la roje dan bi alen gwas me ko bol mele tam chaje were wi ke juba no no kwai ke man butok de weje ko di re wi ke juba right now right corner awaji Uganda people fan force katen UPD abon wala cha wuj dor bol mel cha jono ya ka base jun te bete te jaw juben wineme no na me der gwano de yena lenko de biaje lo biala ne te ko kenten content dong te re we ke juba ko biga te ga mandan le rode kwai ke je mo dong bu bol mel ba maj be yot an wari kerun kware jogo no ne ana ke ci jel ana ke ci jel re wuch na ke tiet karodian tieda rodun right now ko tin kon lat karodian re wi ke juba ko ci bol melen tam ci la ram mo ci jen wi kwam do madan tetin der gwano de ne diala kon ten wana mo de kan te kan murung ano bol mel chela ngoda la kweren tam ke chela ngoda la vice president chaje yorar kan me waga kam de kene kirmi yadi tirden kon kaling ne ga jen gwarun wanga dan shumene pan so dialti right now let karodian re wi ke juba ano ana rami mo milan nuer kalinga tungna be gorno beneme be jelot be jelane diala ko kenen go woj bol mel right now re wi ke juba nyud jeno tere ko kene de rian lat so gor jeno de kon dialti ka ngin murun kono mene bol mel chaja kapin ka kom de ram keneling bol mel chela ngodala vice president bol mel chaja yorar antame che nyur ka tetke chaje nang ne ke default jen ba chaje wujba ka kwaren do dien ko chawo ka kwadang ro chawo ka vice president chaje yoratin chanyo wujba ka kwer party ke ko jen kwer party ke bol mel point ba shi jen karwade tuwi kwamane shirman dong de yena ngach amin chi jen karwade chawo jo modera ande te ngai kamana le rode bol mel chawo kenete ko kenen kontin tere kuma kaba chaje yorar chaje wuch ka gejen ojen bloide be jata longale ke betega jaslo ay ketin kon ndong chalet keje ko do bana cha woje mekana ngach but men chala ne mandan kurun wang kana no ke jen tuk tianga me jojen ojen cha bode gane ga dial cha wo ka chane tin kontin la de ni UPD of Uganda people fan force bane cha ko gwada dan en tiketin ko doro cha tianga ne tin wan tilla foreigner tilla tin quality mercenaries so right now man dear kana jene man kwala goro de ne diale kan tika ngaitin odi en wudu shal ka me bol mel kwai ka jene dong dare we yoda match re wiki juba kwane dial kwa la ler no de kan chi mane ken de kan kala ler no ana ke chi jal atoga en ware woni yokrun wang ana chi jare wiki juba kwai ke mo biro de lado ni ke jen tuk tianga me amene yo kim plan atuogo ni teram ngaje so der gwano de ne dialde ko ruri aleka no mi cha jogo no yen chwajel chwate gotu yenten adi yen ling naga kel ko noktik dun long cha gor no dong te mi jeng mo de to karan kon wuda mem chal ke bol melene naga gwade dane cha kam kom ci kon diala nene no jen che ne tu wan che ga naga long ka penal special in wari but right now kataya dana gwe je mo kwala wike je jen cha je no jen rami mo mi cha gwe je no gor je no be kombe je kan ka bom ko kume kirme yadit but right now jojo gwano cha jel peno dera kom dera je ajen minen yana tama cha wika position dangro
cha wi ka kwer vice president cha nyo wajba ka deputy chairman ka kuma SPLM so munyo dodi ci bol mel ci tel shabantama bol mel shabadan ba chabata murai kona balawo ba korba je tugre wicin binimi ko jena dana ci dot karwa tele another option mi dot ka bol mel right now goro de ne ideal de kan te kan ko ci bol mel sheb no no jen ba korba je kan ba korba je kan ka je lora bang ce ken ce gorno ba maj ba je yot ajen mi kuna la der ge jen tamre yike juba no kwai ke je mo dong de bol mele la donni mo ko dong der woto ko mo re yike juba so de ne dia de kan te ke chob lwa mi jidit ke chob lwa mi gwa ba ko chena che ge mam en case mi jere ko kor mi jitore yike juba den gor jon de ne dia de ko ro der ka kodi ga tigatin kenetin content querun ken tigatin ba men ne dit ana ajen la lat ko kono dong de ran mi tiak ka gwad mi der gwano der we ka unimis der we leptin amene mi chiti dial chicago bari porgo ko lingwas me wodi ci bol mele teme chala rami mo cha wo ke cha jo ka vice president mi ge ken wo ne cha de kapinten so teme ci kume ci tel ngas karo de ke wuri shal ka me bol mel ko bol mel ne me kam jo power ne ge jen woni be kume asfila yu be de ka ben wer ba kanak shirka me shi kon ne no shalat no but ya je tol ajen shi ku lengano katole ka je chagu jeno bol mel dio je chelete ka other way mishalat let's say it mo way ka bol mel jena bol mel ka kon nin dangro kin ndokte payu she chenete kontila personal bodyguard ka kin yadit and point de bol mel point de shaka wo che kuineka chachu gujeno dio jeno bol mel gore jeno dong der kweder je kan ke der wuri shalka me self ke mi yadit der je mo kariek akene di ala koni lat krudien antame te jojo gwan wodi ci bol mel chaaje wo ci berar ci long right nam right konen ci long wi kwam ala kwer but man dol na ga je long janen dol na ko kwai keje men buro da lat en wari kirun of course bol mel chaaje yen ci men chaling tene ngwan la no don kana yen bol mel chaaje yen chaadi ten dore start from morning ne jen gwarun wanga dan ci nawo dore cha de ni ka tin la de ni la bodyguard ga cha khawuj cha Uganda people fan for cha nyo lo jok chi lo ke bes den jo juba no ke chi ga lo gwa da na tikatin ko bol mel cha ji Uganda cha mo ke yo cha mo ke payment midit no dia je cha ling ne ga gwa da ne shi wuri shala president yuwere me cha la do de rammo mu we temen wo be bol mel be jawoj ajeno dara je yuhan mach bare na ci jojo gwano shi point en bol mel ci ala kam jarar point e kirmi yadi de lo kan kirmi yadi kan roje dan insha Allah musabini kan e shagling tel mi ci linkten no so right now kwala kujino di ne re titi shalka Uganda people fan force tini men be kan seven were ki direction dan na dong shakam ke nobody know ano dong de ma yore wi ka juba teram ngeje ka ta dan de tin so kuje moni yene dial ko lan were tin ngake jeno bol mel jala ram sha kapin kadi yere wi ke juba ngaye jeno te dun gwaza mi very important gor jeno ciran ce de jal le alpin la kon gwit di nena tam ke juba street ne ke dial kune dial kulo den te de lon ko cha bol mel cha kapin ano sha ne dia je ko cha dismiss ka vice president bol mel cherwal ka tin we ka tin dia je ti dial e sha ngach bol mel wajiram dan logo bi malbe bare wi ka South Sudan jara me dan e kukim yadi kuje pressure no de ba dar kama char be ja yanka ba kuma spila yo be destroyed and kelu and all this thing our plan doing bol mel but bol mel je ba ka je la to ko jen gor je no bala kwer ke be la kwer dong de gwa kim yadi dare je kan but ngwa ki ka kai tarantame no chere la jen taye change dan etna yojot keje no ke bol mel bala kwer ki bol mel bala ramadan dong de gwa kim yadi de kan barayna ngwani sika kai tare nyok ke bol mel chala ramadan dong chala lung je tama ji South Sudan dia chere men len konem ko di jente ke problem chalat problem nyam woy de ke de ni ki security personal security ka kim yadi chagu jene me hatem ko jen gor jen odere position dung kim yadit ana daraja kan cheniti la loyal keje te la security personal security bodyguard ti chawla dan woto de kan kim yadi de kan gang charge guje no garame goro be step den be kan gor je no be position da position kim yadi be kan so kuje mo ti kim yadi che
che plan dan lat ke wude me mishal ke bol me che yo ngach ajen me wonna ko ba bol me tama ba je joj ano chaje kapin ka vice president ajen dan le ro dan tama sebe ke me yadi charat ka SSPC ka che ne ko ken cha wuj bakel ka jen wudu chal ka me bol mel kana bol mel kan je wi ka ro she wi ken dia ko ken shire me ngai kono no nishiang me wuch sebe ke me yadi mo jaran la ji kona ngeje no la dungu chit ke mishaling gwa ta mene che bol mel che wuj bang bol mel te ka tungwan le de pin so che advice ndana chalat kimen cha kame che jeling ne ke len kir mi yadi ko cha jugo no jin goru jeno opposition ba je kan ki goru jeno jin ba je dun wi ko amran titin and then je kir mi yadi che ling ne ka kel che gujene okay mi bol mel mi baram mu bi my position bi je kan ngwana be je wuch no cha gujene bol mel che banang ne South Sudan che banang ne jare re malka another thing bol mel cha use lo jene mental case scapegoat you know dio je shaling che James daglam pwadi ye sia me chalat sia jene ne ka korun wanga dan chan roitin chala do ne ajene wudu shalka me bol mel poinde yos kaneje use kir me yadi ne jalo chere ramimo chere ke bet lo ramimo mi yot kene chere me dap kon nakaje you know so en jowe chalat jen cha jojo go ala to no jen lode ku ne di ala ti shaka de le shaka de bel kudi ken yos kan ke kim yadi baji use den ka bay yor tong mi ajen do badanen men chalat men let kim yadi de mi shana no sha bol mel cha je yorar yude jenu ata dana cha use ke je be message en cha me cha gor ke nyam gwa be nywa ye kel yanen gwatme me cha gor James gade dag lampwar so menen yen message me before kan wudi chalka me bol mel kanen wudi nen ajene selpa care me jen mo bol mel mo jaka power ngoda badara power bade nyok mo wudi jaka je ko nyong ne diala konte bel ke wudi chalka me e bol mel no jenne sha corruption che jalat that is real talk of pucha corruption che jalat but corruption yos kene je care ko ne gwaze dan me cha kwanche manana ngai kone jen cha trust longa kirma yadit bada wo buga bugwaje wale nobody know mon gweke lengu ke manana ci togo lengu manyam bol me cha mo ka por jang to ngwana long te dar dia der lat ke je shikiri gonje no bol me la ko rami momi cha trust ke cha dia la da cha gal tin no ka cha galat ke la na jugo no lel na me den ci shikiri gonje no der la gwade la kam kom shukiri gonje no buda me Shalka me bol mel baja kam by president within by president you know with the kwanya deputy chairman ka kuma SPLM ping the memo a very important position ke dia la content lat ka ri ka South Sudan so ko gwade dana cha kwanya ya guje ne okay me bol mel mi mo cha kwanya la by president ka jana cha la kam position do dien alo cha la ramadana la chairman which mean that ajara ramadana bi kume amara ke kirm yadit jaramdana bi gul kabla tok chayu composition mo but ka jo chalat gwase me James gadet charado no bol mel cha de bel ko jen ramimo me yos kana jete de kirm yadit changa dana cha yu den ba yor tong mi ka do be dana cha kol kor ku cha je use ke je chana warga me chana kwen kel warga me jen warga me cha gor you know ta dana cha degree cha lat ke je kirm yadit you know cause te ngwana yalat gwasme to go de konkeling an kirm yadit gwasme no che gara shalka me Dr. General Dr. Benjamin Bolman wache je demote already che je wo karangde okay che nang na ka private you know che je dismiss bonaka national security service kelu ala police in the did reality te sha wudu shalgo me bol me cha witin a very surprising along canadial kwa yeno de bol me de go kajen this powerful position menen kono mene why angum boy ke jamo police in din me cha kame ba kwa lele lo witin yo cha we national security service cha we ka kume cha we deputy chairman me cha kwantin lo ka padung SPLM chanya wo ka vice president cha rang da chanya mo kwaje nyoka je put cha nang ne ka private so when you look at it ci bol mel ci lo ne ka zero
ngot ka position dan dong we ye che gu je no che chum nyal ke je cha lo ne pin yo ka kir mi yadi so war ganen economy a mi cha san a president Salva Kiir ma yadi ke tede ye tan ka jen shangan walle shanga waro ka pai welkel ronkin dangro jan dangro yidi die ano chi bolmel cha jien ka kuma already cha woni je ka vice cha we ka deputy chairman cha nyo woni ka tai da ne cha kamelo jene ram mala kwer midit you know ke cha mo karangane cha ko ken reality chi bolmel cha la ram mo mala private you know ka cha dismissed ka national security service so the reality she self-became a Yadid president of South Sudan. She bolmel she dismissed totally. Dismiss me she dismiss me tot. You know, me chala cha demote. Ke charge which totally. Kim Yadid we mean that she tell power. Ko gwaze me en warga chi Kim Yadid agor. Jena would je ke ak cha gor ke 2014 me cha gor. She self-became Yadid jela do nene. And President Dung Republic of South Sudan, Supreme Commander, regular forces. I do hereby demote General Dr. Benjamin Bolmel to rank of private, and is hereby dismissed from the National Security Service. You know, Cheyo Time Kateda and self became a Yadit. Right now, Chejian. She would have made she jade talk. Chale la juye more right now kajeni cha je sanction kume international community ay sanction bolmel je tel position mute gaje nyok jana tama cha je le strip off ka position da na gujene order letin along ano ka gujene order kwarere yakan you know all this thing kati cha ju gaje no bi del jenten ko kila yamo je dor ko woje jibane within a second paya kwa ni gajen korgwa de dan che la chana che kana then after that gone like that so jena dan and to kontema kade yen diala ling ano tel mishala bolmel che bad already bolmel is gone cha kwar ko ken cha gawuch wuri shalke Dr. Addis Ababa kwar South Sudan de konashole bang la South Sudan bang cha kwar mo cha je wuj batin kaje alo chelo ngudba alo kwar kana kwar ko kende cha dismiss bani within but dismissal and dini jena jen dungur michal game Dr. Benjamin Bolmel ajena danen ne dial gaina ka ngarna an wala ne dial ngwan mi dawra na ka ki Benjamin Bolmel la ba kai na ka ji ka social media chine ra ki kwide ka tada nan chinnai chi security wala chi wure duar wure shal bolmel shala do no mo kai kana kach chawo gar ne de timi sha dor sha jalat gar la jena tok e keni no chi tok but enyok chinawone ko cha bolmel cha security de cha je wo cha je reduce ko jente ke bori gana ngwalong reason ana wa de ni ka wa ko ke je dor we mean that there's something mo gor no shibu tok but men kuna la wor ke je jenen kan de ni Uganda ti je no re go jene ka juba. Now, what are they going to do right now? Ngam bigger pay. Who's going to pay them? Ekir mjadi walenga. Ko Ramadan la big boss charge wo charge yorar. Ngam mi mo bigger mi than temaka kwan. Cause taram bigger mi gar bolmel. Bolmel cha detain already. Ladies and gentlemen. Bolmel luno charge watch chenyur katara. Chenyur lora bang tem pargane dial bala gorlan mjidit. Ke dong mi kir mi yadi che le o char ka do dan be mo ka position gaje ano chilare da go re te la den de jor shirmen chala ne won bolmel woje ko jen che ne ko na gang ke kir mi yadi che ne ga yo shore de ne ke you know ala bolmel che ku che plan you know so che plan o dere wudi shal ka me kir mi yadi dere je wo ka position jena ku na ten wo ga ten le ne ga keje me che jogono ni wo bi ne ku bu ko kwanyrech and you know brodo mo ke personal bodyguard to kwanyila jin ajene kwala no na mo chi chon ka point wuri shal me bolbel jelat chere me ngar ko lat ke je social media so yelara kai kela do dien an wala mi chinaro ko bon melito rami mo meshi chaje detain kananen ko office de ke media ndi ala rajeno bol mel budo ko office de bol mel je ka kwarte wala no tar mo keli wa kai kelo bol mel cha detain you know
bol mel cha detain bol mel cha dore cha jegol cha kapchong cha den Uganda cha ka escort cha jono lo ka bes dun cha ne diala kondin cha dol dor tim bom bom nuge jeno de jalok cha ka wuje mat ngoda kana na wo kwerka ko kana lar ne me a surprise ni gen this evening kaje you know but amne cha nga jore de wuri shal ka me atin wo katin tela condition mi ngai kana jeno bol mel already be bat you know ko jen che mistake jalat gore jeno dare kim yadi dare wo kwara am vice president ajan ramadanan jaka gwada me ba jak ba we be nyinga ba ko lat ko position ko la secure so ja jojan wala no wuri shal gaten wo gaten take a power take a rami mo mangatka she bol mel te jago ba jo wuch ka tindi ala kona shala da bol mel anya bol mel ti kona ngaje no chaje gwanya no ka corruption so che corrupt ko kwak di ala kona dai wike South Sudan ajan cham komo yo char di ala kona lat ke char ga che ga cham billion of dollar ti ci bat ka je da kul te di cha bol mel chaje wuch bol mel me be wi kwam be ka agenda de material ka no be kuma spela yo be je destroyed agenda dan let kene je yana no chen ti na na nasir jana na ka fangak you know all these places katiji bol mel kalat so chagu jeno major promise kana jalat kelode then cha you dismissed so janta dan len waru din gaja so she am surprise run mite ga kormi shalen rawi ke juba ko wodi alade ni Uganda people defense force me chang ade je shalen no wate ga yoro kan kam ke bol mel right now cha bol mel cha yorar what do you think gonna pay them right now ngabi ko mo ke yo ngabi mo ke dollar mo karam ke buri ke $200 ngabi mo ke yo so ne medan cha lugo no right now ka kwidi no teram ba ke kwide ne ba stock on bare ne no take bol mel mi mo mala yuru ngala ka european lokaje but kir mi yadi la ja wona kir mi yadi that this time cha ngaje no time de it is coming to an end so tele option de no be would me be jawuch cha ngaje no run balari kaje a wona kaje duara mu ka ne cha bol mel cha jawuch imagine rami ma cha kam position dang roti dit reason we kirim yadid we video we read kaje ka pedo nobody know so bol meluna jare ti jen bol melun bedre ti jen run we te cha ma cha yot okay kaje be chu gwa be chu ti jen chit ka ta dana cha kol ku cha je yen kaje teram ma bro de border teram ma bil right no teram ma bi de la bakaje and would man ko bay ngaje no shi pol ci tam do already cha tok tela tam do dien mungoten no bu ko jale je just ke shajala you know la ordinary person chetel mudo dien but ko jen chet take tele ke kume wut ka machal ka me museveni go jeno dong der ne contre la mercenaries la ji Uganda dong there can use and worry Cameroon but nobody know what will happen ko right now dio je share tin konto ka social media share kanen ta dan china ka nyal ke je you know ti dial ti lat korodian so ne me Benjamin Bolmel she everything cha loss jen charge sanction jen ta charge le woy kwerka ka by president angu ci men ka jama tele mi ci men ka Bolmel ci Bolmel ci chuanga la ordinary person ka titke jela ne jalora banga temete ka je power dire dane lyakro de ka jani tem cha zero in the end so gore jeno bu kon jalte ngai go whatever position ya ka make him yadi do he will remain for that long and she will feel proud and what you can do misha aje kwanya la kwer gore jende la ne community ka korun waji wojurun baji le ka community you know ti diala ti kati lat korodian so right now Bolmel che new already la ordinary person ataman be kudu na kwa gwi ka wanka rete jen gwadan teten kos cha be mal kamrar tem right kona che berar bendarar no mo midodian golka che berar ko nugi commission me ko Bolmel che dit cha galat ka kim yad bro right now ko cha je bo woi ka ta dana che gwi ke je you know chetel power chetel wang so right now be kim yad be gwi ndo dan be mal be je non ka je so jo me je dan de konding and be ataga mal bana jegi yokuru no ngwa dan ci dial ci ko ren palpin but yene ko te jube message me der we ke please watch out ka ko dan de talk ka Uganda People Defense Force ka jen
degree shalaran wala kem yadin woje General Dr. Benjamin Bol Melene keje wo lora bang choy guje no yizi dob dan woje jamone vera hat keje ko kenyam kono wo ne kono gangaje and then ka kore shwe Bol Mel shwe kulo watch so kui kon body and lat run ke ware ko mu wo keji ma loide be jadalong imagine chaji wo kar chaji lo nang na ka private chaji we can national security service chaji we ka vice president gine chaji sanction international community ko chi shwer chi jalat what remain you don't know there or ngapen gudo chalke me Bol Mel karwade gwaya ani biata kamal please go no bi channel bi support bana jegale ani biata mal bye.